Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atibu Allah
ta'abbadakum bi salasi khisamin hubbi nabiyikum wa ali baitihi wa qiraatil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da. Hadirkan muhtaromin Bapak Ibu hadirin sekalian, wabil khusus sahibul bait Bapak Ketua RT, Bapak Bejo yang kami hormati sekeluarga besar, wabil khusus Ketua Suku Agama, Ketua Suku Masyarakat, Ketua RT, Ketua RW yang hadir pada malam hari ini, semuanya yang kami hormati, wabil khusus segenap Bapak Ibu tamu undangan dan yang kami banggakan seluruh jamiah Istighosa yang Misda Al-Isa. Bapak Ibu hadirin sekalian, di malam berbahagia ini yaitu malam Minggu, malam hari ini malam yang panjang, yang mana satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita semua dapat hadir di kediaman Bapak Ketua RT, Bapak Bejo pada malam hari ini. Semuanya itu atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagian tidak hadir ke sini mungkin pada nonton kuda kepang, karena malam ini ada kuda kepang. Diinformasikan di Mbak Sadir. Baliknya jangan balik dulu. Kemudian pada malam hari ini hajat daripada Bapak Bejo Keluarga Besar pada malam hari ini yang pertama adalah akikah. Beliau mengakikahkan putra putrinya, satu yang bernama Dedi Kurniawan. Sekarang ini baru dikatakan. Yang kedua Desi Dwi Saputri, dan yang ketiga Dini Tria Pitaloka. Semuanya semoga akikah ini adalah merupakan tebusan yang mana Bapak Bejo telah menebus putra putrinya, yang insya Allah nanti pada akhirnya di surga beliau akan dipertemukan dengan putra putri yang sudah diakikahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallahal ghafurur rahim. Hasbi Rabbi Ja'allah ma fi qalbi. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
khususan Bayi Huda Banasir Bastiana Bujang Salim Badalan Ra'isan Rahimahumullahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali
إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار